Soifua manuia nei fo ia stofi Samoa lo mai o le whaopoponga o Tala i o Vaifanua le Samoa Entertainment TV mai ia pia. E le toa tasi le tangata o lo otangi whaasanga i le taitai o le HRPP le sunga tu le epasa i le malia le ngaoi. Wafua ai leo o atu i le ofisa o leo leo ana nafi, ma le whaia o molianga whaasanga ia te ia. O molianga leo whaasanga le sunga tu le epo le whaia o Tala whaalumaluma po le tau whaaleanga whaonga ai, whesota inga te le vave. Peita ina ta uen leo si niel mtanga luenga ne wo tātou whasilingia. O lo whaasolo pea suenga mai o no toi whaopopo nisi molianga. O le taitai o le tu o ngai el malo le sunga tu le epa o whaitau fia tau sanga o vea ma whaipule o le tu malo le pā. Ma ia taitai fo i le malo i le tofinga pā le mia talu mai le awhi vasela uiva valu i le lua o lua tasi. Ua tau sanga silia ai lona taimi vea ai ma pā le mia i le Pasifika. E ese mai taimi na ia umi ai le tofinga sui pā le mia ma le minista o tupe. O le lua awhi lua tasi na le to e pā le mia ai. Ina ua whaipule silia le vaenga wha upu whaifou, a le whatuatua i le atua Samoa ua tasi po le whaas, ma la tau pule ai le malo Samoa o mai nei. Ai ngaia, e le HRPP e taita i ai le sunga tu le epa. Peita i le o alo ai le tula fono i le taimi nei. Ina ua o atu i le ofiso leo ana nafi le whainga ona mo lianga e pei ona ta ua ilunga. Mai ua tuatua nei le masina o mati e val a wail whaamsinonga i mulinu u. Mō tawulu manga o na molianga. Ua taatia toi nei le whiongal pāle mia malana kāpeneta e whaia le whai unga muli mō le komisina o le mtanga luenga o leo. O tulanga masani ai lava leo le whaanga solonga o le filina o tangata e no foia tulanga tofi pule sili o mtanga luenga le malo. Pe foi ona whaia i le tulanga tofi pule sili o mtanga luenga le soifua malo loina. E whai lava ngā luenga le pisasi ma watu le lato foi whai unga i le malo. Ai ole pulenga o le malo, e ana le whaato whala inga mō le tangata o Tala whenga iai mō se ano whoa. Pei foi ona taati ai nei le tō whinga o le komisina o mtanga ruenga o leo. Ma sau noa le whionga le pāle mia, la uli al mali tō, plata i vau le watea, plata i vau Fosi Schmidt. Wa uma ona whaia le ngā ruenga ale pisasi. Ai o leo o ane ile kāpeneta e la tau te mata i tū ma whaia iai, le whai unga mō stasi e no whaia le no whō le komisina o leo. Tururi mai la tau na apalai. Mai olo fasolo le longa te mini wo mali longa pisasi. A le fasolo le longa pan mia mal ka beneta. Ele le titi tato to finga le. Mai tau na mate tu le tu langa sa o tau ta otoi. Ala wo mana mai le these questions ale mar penola to. Ai olo fitu na ia le Ana mi au nei marka peneta e wha tūlanga le leilu me tau na ye. A tātou talo ia mo se tātou komisina le lei. Ma se tangata e mwhai ona i tūlai e tau awen tanga luango nei tai au sa when matou lotu whaftai. A vela ua popo inga. Aua nei ngalo tanga luenga lea o le malu o le tunu. Malu i whafo o malu i whale. Mei whatalonga i vai i se siri mea umana asa e ele mau komisina mo mua uma amatanga amata mar komisina o leo palangi saulo rua komisina Samoa ia Alfonso Philip saule to fala vetu una salio komisina Samoa ia sau ia ngalu ia Sani Schuster sau ia ngalu vao sau ia Timani sau ia Asi Playclock sau ia fo ia Lorenese sau ia fo tayo alo. O isi komisina muli ai nei e au fiai Iken Kyle ma au apa au longo i Tino Filippo. Na abano fo ila ua e toi talo sangai ile no foa. Whaatasiai, ma le o loo tau o vea le tau whinga o le komisina i le teimi nei. Le sunga le i atau Samuelu Afamsanga. O le taita inga le sunga le i ataua, malala tau polkalame o le say no to drugs, wala ta le selau tau fia o iai nei tānu malala i mōlianga, e so o tanga i fuala au whaasaina. Ma e lela i titi foi, se ngā ruenga o whaatadali mōl komisina fo e pale mai le no foa. Ua tanga iai nei le malo le toi whaafoi mai o nisi o ana a seta i tutonu e pulea le malo. O a seta nā po mea tō tino e manatu le malo ua tatau na ave iai le whaatawa le taimi nei. Ai mai se lawa i mea tau sota inga te le vave. Moli mau o tau o al tato internet.
O le ale coverage le Samoa, mani mau o tau. E le whatu e na o se tala. Witness o tau. E ale tau o le mele, le uman whatau le teita e uma. Ta uma le 4G, ma le 5G, is that real? O nei le so na o whatu nui na ilmin staff so ta inga. Na talo le whono whabitoa o mai shareholder ia, o Utos, o le nupi wha, e ma life insurance na Samoa. O la tōna le wha pe le shareholder i, e ma le Vodafone, e ma le Digicel. Se mai se tara no po fere ta atier kei po lea. Talo o na wha vael mene nei lua fesu, valua fesu iwa. O te le iwa ai wha tasi wha sui o le pale mene i se talo se tupe. O le tato kei po lea. A wha pe foi la le mai o na wha pe o private companies. E tauna mai lalo le nupi wha po lalo le life insurance po lalo le Utos. Le la wa mia umo la stofi vaso ne fa il mato fono vapto. O le whai ungo le mele nei, toi wha fo i mar kei po le lalo le malo. Se se le wha upunga, se se le wha utautanga na whai ei. O le whai mai e leise malo si ango le malo. The government has no capacity for experience to run a cable. Ala la le mena whai ei. A mena wha alwe le malo, o fitu su 5 miliona e ti velo per i cable pe wha pele i loa le malo whai. Ale wa umana avele pu le tangata tu lau lava. E ia ia lewa li le au service provider ia. E sa fa fai lunga i ole o se alo to sa fa fai le retail. O la fa maoni o le mea. Lewa umana avele au fato nunga le vai asore nei a nei. Min staff so tainga o ea umama i ame nano mai lai whelfono. O ta pena le pepa fa atu la fono le malo. To e fa fo i mele keipo i lalo le malo. O ma foi no fato nua le asore nei o vai uma mele sa il post office. Mele sa il telecom service o to e fa fo uma le fale de na. E ta pena ile so ta inga e tauna to e mautu mai tato telecommunication. E vai le se tato fale. La wa ave le Vodafone le fale na fa tau ese il plus Skype. A vatu el tato sa ke liti a vatu e ma ese tu mal malo. Fa tau plus Skype to fa tau le Vodafone. Le se tato gateway. La wa fiti le mea. A tu sa meme fa pel tato telecommunication. Oto sirfila o tol temini nei. Cyber security and cyber crime should be the first priority in malo. Wa fa wale to malu tato fam talang. Al famo mo ele na e to fo i men malo. E wale mele tato digital TV. Tu low lava. Ta fo into mai lalo le malo. Fu mai meia o a seta le malo. E controle le malo le tau tala fe ngai ma le lei mo tangata. E le la walu temine o tō fo dinga TV1 le paying o tō meo titisa. I le titito TV. Tau mata mo o tau. Ona, tūlanga, pisinisi, private. E mai al tātou wa. E fai al tātou wa fe tō sto shai. E fa pela tō ti tai tere na rinta puni uma in the lock system. E ta tala i fo le titito. O le nganga te tauna u le malo so sani moto. Fiongal palamia la aulia mali e toal felo ingam tu stala i le vai sonei. Ua toe whaopopo le si 8 miliona Tala o tupe mai a New Zealand e watu mo le tu malo sa fata masi umu. O le 8 miliona leo le 10 miliona Tala na au mai le malo New Zealand. Moa a fianga o le ngata i fale o i tu malo o lo ta oto ai le atingi waa manuanui talu mai le lua o lua faa. Pe tai ol felo inga matu stala le fiongal palmien fa to a maona mai ai sa iai le fufuanga al palmia tol waifia me na o mi mata a fai ave na le 2 miliona i tu malo sa afia. Ai o mai whainga malo i to tonga. Wa umana whai unga whono ina le whainga malo le fionga sa whabitu. Na le 2 miliona e ave mo sa fata. Na to mai lo sui whai unga. Ave uma le 10 miliona mo le tu malo sa fata ma si umu. Ta tiam tanga luenga le malo se to saule stupe pe su miliona le murmuri mai. Ona fatu langa le pui nga luenga la vea i morsisio manga. Ai mo temini nei, wha mua tangata i le mana onga la ia i le temini nei, that is our priority. O se taimi lava o le whai unga le masina le nei o Januari e tufa atu ai le tupe 10 miliona mo sa fata masi umwe pe on sa unol ta ita i o le malo.
Tala na yo Vaifanua nei fo ia sa manuia tol mango toe. Whapoponga i le aso ataya.